reka munyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi ku cyumweru tariki 22 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Mwese mbahaye ikaze makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi ku cyumweru. Icyumweru kimeze gute hirya ngaho muherereye? Nizere ko abagiye gusenga mukomeje kugubwa neza, abari mu zindi gahunda namwe twizere ko zikomeje kubagendekera neza. Amakuru ahari aravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 ibyo kurekura mujyi wa Bukavu bamaze kubifataho icyemezo gikomeye cyane. Ibintu rero bikaba bimaze guhinduka nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baba ngo bongeye kotswa igitutu nyuma yo kurekura Uvira, bakaba barimo gusabwa no kurekura Bukavu. Ese ibi byifashe gute? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nshuti bakunzi bacu. Oni yongeye gushyira igitutu gikomeye ku barwanyi ba 23 kubera ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera nkujyane muri Katanga nkubwire ko ibintu byamaze guhinduka. Ubu aha havutse umutwe w'urwanya butegetsi bwa Kisekedi. Byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe, turebera hamwe nuko uyu mutwe ufite ngo impindura amatwara zawo ntago zoroshye. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi turaza kugaruka ku nkuru y'inshamugongo y'akababaro gakomeye cyane aho abarwanyi b'inyeshyamba za ADF bishe abantu bagera kuri 50 bose. Ibi turaza kubirebera hamwe nabyo, ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana ari mu ihurizo rikomeye cyane, hari ibibazo abirimo kumurenga. Turaza kurebera hamwe ibi bibazo ibyari byo, dore ko ngo bishobora no kuza gutuma uyu mugabo ashobora gutakaza ubuyobozi bw'iki gihugu. Ibi turaza kubirebera hamwe mu buryo burambuye. Nyuma cura burindi y'amasasu yongeye kumvikana ku buryo bukomeye mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano turaza kunyarukira turebera hamwe uko ibintu byifashe. Mwese nongeye kubaha ikaze, zere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Hanyuma rero niba wamaze kugera hano ndagusaba nanone ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ubikoze neza cyane. Nitwa Mukadana maze kugera muri studio za Ibendera TV ku bwanyu no kubagezaho amakuru. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, hanyuma mukanye gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu. Ndahaye ikaze abantu mudukurikira muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu turere twose tugeze iki gihugu. Nizere ko meze neza. Abantu muherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu gihugu cy'u Uganda, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Canada, abari muri Zambia, Tanzania na Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Nizere ko muguwe neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ntabwo ndi bubatindire kubera ko ibintu ndi bubasabe ni bibiri gusa, ubundi nanjye nkabagezaho amakuru y'inshingano zanjye. Ikintu cya mbere ngusaba no gukora like, ukigera hano uhite unterekeraho like, uraza kuba ugize neza. Icya kabiri ni kuri wowe mushyashya ugeze hano ku Ibendera TV cyangwa wowe utari warabikoze, shoboka ko wari warabyibagiwe gukora subscribe. Niba uri muri abo ngabo rero nawe ndagusaba unkorere subscribe. Numara gukora subscribe ukore no kora kantu kameze nk'inzogera, ni signe de notification, bizagufasha kugira ngo ubutaha amakuru ajya kugera udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka nizere ko ibi mwabikoze, hanyuma nanjye bimeshe courage zo kubinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi
umutwe wa 23 bamaze gushyiraho akadomo ndetse babifatira n'umwanzuro navuga ko ari finali ku cyemezo cyo kurekura uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kubeshyuza no gufata umwanzuro ukomeye. Ni nyuma y'inkuru zitandukanye zavugaga yuko abarwanyi bamaze kurekura umujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bikavugwa yuko ngo haba hari igitutu cyaba cyabashyizweho bagasabwa kurekura uyu mujyi wa Bukavu nk'uko barekuye umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bamaze rero kuvuga yuko ibingibi itari ukuri. Ni nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari hakomeje kuzenguruka itangazo ryitiriwe ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23, by'umwihariko umuyobozi wungirije wabo ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi n'imiyoborere myiza bwana Bertrand Bisimwa. Itangazo rikaba ryavugaga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Lawrence Kanyuka binyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko ririya tangazo ari ikinyoma cyambaye ubusa kandi ko ryahimbwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kwibagiza abantu igitero ingabo zabo zagabye ku matariki 11 Werurwe muri uyu mwaka w'2026. Bwana Kanyuka yashimangiye ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero ciciwemo Umufaransakazi Karine Bouissette wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku bana UNICEF kibagirana. Alliance Fleuve Congo 23 yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare mu mwaka ushize 2025, ndetse ndagira ngo nkubwire yuko muri uyu mujyi wa Bukavu mu minsi mike cyane hashyizweho umuyobozi mushya w'uyu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo gukaza ingamba z'umutekano n'ubuzima rusange n'imibereho myiza y'abaturage muri uyu mujyi. Ibyo rero kurekura abarwanyi ba Alliance Fleuve, ibyo kurekura uyu mujyi wa Bukavu ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 byakomeje kwihwiswa ni ibinyoma, nabwo ari ukuri. Ibi kandi ngo abije nyuma yuko mu minsi ishize abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abavuye mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo gushyigikira inzira y'ibiganiro, ariko kandi bikavugwa yuko ngo hari icyifuzo cyasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri abarwanyi. Hanyuma rero nibi bikaba byari byatangiye guhwihwiswa ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zasabye Alliance Fleuve Congo 23 kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Gusa ibi ntago ari ukuri. Reka nongere mwibutse ko hano turi kwibendera TV, nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano uraza kunkundira unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane, uraza kandi kunkundira unkorere subscribe niba uri mushya ukaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, cyangwa se wowe usanzwe hano kwibendera TV ariko utari wakora subscribe, ubwo uraza kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka dukomeje n'aya makuru nkubwire ko ONU yokeje igitutu ku barwanyi b'umutwe wa 23 kubera ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nukubera iki? Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma gikomeje guteza impagarara zikomeye. Iki kibuga kikaba kimaze igihe gifunze, ibintu biri gushyira ubuzima ngo bw'abaturage mu kaga gakabije nk'uko ONU ibivuga. Umuyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Bruno Remarquis, yasabye ko iki kibuga cyafungurwa byihutirwa, by'umwihariko ku ndege zitwara imfashanyo z'ubutabazi. Gufungwa ku iki kibuga byagize ingaruka zikomeye ku baturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko ababivuga. Imfashanyo zigera ku baturage ngo zitinze cyane kuko ngo zinyura mu nzira zigoranye, imiti n'inkingo ngo bibura cyangwa se bikangirikira mu nzira bitaragera ku babi
bazikeneye. Izi rero zikaba ziri mu mpamvu ziri gutuma ONU yotsa igitutu ku barwanyi ba M23 ngo bafungure iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Abatabazi bavuga ko ngo ibikorwa byabo biri kudindira ku rwego ruteye inkeke kubera yuko ngo iki kibuga kidafunguye kuva mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafunzwe kubera umutekano muke uterwa n'imirwano iri mu gace ka Goma no mu nkengero zaho, aho ingabo za leta zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro irimo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ibi byatumye Goma isa naho yaciwe ku isi kuko nta ndege zisanzwe zihagera, bikagira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nubwo gufungura iki kibuga ari igisubizo cy'ingenzi, haracyari imbogamizi zikomeye zirimo ikibazo cy'umutekano, ubwumvikane buke hagati y'impande zihanganye ndetse n'ibibazo bya tekinike bijyanye n'imikoreshereze y'ikirere. Gusa hari icyizere gike cyagaragaye kuko indege ya kajugujugu ya MONUSCO iherutse kugwa i Goma nyuma y'igihe kirekire nta ndege yihagwa. Ibi byerekanye ko bishoboka nubwo bitarasubira mu murongo usanzwe, no kuvuga ibikorwa byo gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege cya Goma gifatwa nk'inzitizi y'ubuzima ku baturage benshi. Gufungwa kwacyo rero si ikibazo cy'ubwikorezi gusa, ahubwo ni n'ikibazo cy'ubuzima n'urupfu. Mu gihe isi yose ikomeje kurebera, haribazwa niba hazaboneka ubushake bwo gushyira imbere ubuzima bw'abaturage kurusha intambara bikomeje kuba byinshi muri ibi bice. Hanyuma rero aha gafungurwa iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nk'uko nibisaba. Ivuga ko mu gihe iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyaramuka gifunguwe ngo byayifasha gukora ibikorwa by'ubutabazi ku mbabare ndetse no kugenda bageza imfashanyo ku bazikeneye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbibutse ko hano ari ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Ni wahageze ndacyagusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ntugende utankoreye subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza. Reka twerekeze muri Katanga, nkubwire ko havutse umutwe mubi kandi ukomeye urimo aguhiga no kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umutwe witwa Mouvement de Katanga pour la Libération du Congo watangaje ko wamaze gutangira intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange. Ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi nk'uko uyu mutwe ubitangaza. Uyu mutwe rero witwa Debout Katanga pour la Libération du Congo, tugenekereje bishatse nko kuvuga ngo duhaguruke abanyakatanga, duhaguruke duharanire kubohoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Colonel Ngoyi Kumwimba Tigre mu itangazo yasohoye yavuze ko abarwanyi bawo bamaze kwigarurira uduce twa Rusinga na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Katanga. Uyu mutwe uvuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo bamazemo kimwe n'abanyarepublika Iharanira Demokarasi ya Congo bose muri rusange ngo barimo kunyura mu bihe birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe urashinja Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubutegetsi bwe Congo bafunze inzira zose z'ibiganiro byo kuri hagati y'abanyekongo bose, bagahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko y'abanyamahanga. Nibirego Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rya UDPS uzwi nka Force du Progrès mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo bunyuranije n'itegeko nshinga.
uyu mutwe ugaragaza ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitike batandukanye barangajwe imbere na bwana Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu n'abanyamadini bahunga igihugu abandi bakabafunga nta mpamvu. Mubo uyu mutwe wagarutseho harimo uwitwa Obini Minaku, akawitwa Kamizero Emmanuel Shadari, akawitwa Jean-Claude Mvwemba, akawitwa Frank Diongo, akawitwa Jose Makira, akawitwa Claude Rubaya, akawitwa Bibi Kampinga, akawitwa Seti Kikuni, akawitwa Pero Ruwara, akawitwa Zarias Ruberwa, akawitwa Matata Mponyo, akawitwa Andrew Chimbuta, akawitwa Raymond Chibanda, akaba n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Vivine Mumba, Loriane Mwewa, Pasteur Murunda, Jokoni Mnumbi, Mathieu Kasunka, Richard Muyeji, Henry Mova, Isabel Chombe, Papi Pungu, Johnny Chandiru, akawitwa Kahozi Bini Marisawa, akawitwa Marcel Kafindo na Felix Kabange. Mu burasirazuba hakomeje mu basirikare abakomeye uyu mutwe wagarutse ku bafunzwe bavugwa yuko ngo bazira ubusa harimo General Philemon Yavu, General Murongo, General Jihoni Kabiha, akawitwa General Ekuka, akawitwa General Kapeta, akawitwa General Janjija, General Banza Kaburo, General Okisebo Andrew na General Ramazani. Uyu mutwe kandi washinje ubutegetsi bwa Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya isi ku bibazo by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma mu gukemura ibibazo by'abaturage, ikene wabona icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Uyu mutwe wagize uti dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kureberera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa, twafashe icyemezo aho n'ubundi twasanze abanyekongo bari gukatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu. Twebwe rero nk'abanyamuryango uyu mutwe twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga na Kongo yose, tukayigira Katanga itunganye, tukayibohora igitugu cy'abayobozi. Uyu mutwe uvuga ko ari abayobozi adashoboye. Uyu mutwe waboneyeho gusaba ba generale, ba ofisiye, no kuvuga ba ofisiye bakuru, abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga bose muri rusange kwitandukanya na Bwana Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga yuko ngo ari inkora maraso. Aba bakavuga yuko ngo ahubwo aba bakwiriye kuza bakifatanya n'uyu mutwe mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu kiyoboye iki gihugu. Uyu mutwe wunzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo bo mu ntara za Ituri, Maindombe, Chopoho, Uwere, Bawere, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere nongere mbabwire yuko hano ari ku Ibendera TV. Nje nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano ndaza kugusaba unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkundire unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, nyemerera nkubwire yuko abarwanyi
abarwanyi ba ADF bishe abantu bagera kuri 50 bose muri iki cyumweru kimwe. Umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abaturage 50 bo muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuva tariki ya 9 kugeza ku itariki 15 Werurwe muri uyu mwaka turimo. Ibi rero bikaba byongeye gutuma abantu hirya no hino abamagana uyu mutwe wa ADF ukomeje kutitwara neza no kubangamira ituze ry'abaturage. Kuwa 20 Werurwe muri uyu mwaka societe civile ikorera muri Ituri yatangaje ko hagati y'ayo matariki uyu mutwe wishe abaturage 35 mu gace ka Mucaca, wica abandi 15 muri Babesuwa, utwika inzu nyinshi, usahura n'imitungo y'abaturage b'inzira karengane. Iyi societe civile ikaba yatangaje ko abaturage bo mu midugudu myinshi ikoze ku muhanda munini wa route nationale nimero 4 bahungiye muri centre ya Mambasa na Niya kandi Kongo babayeho nabi kubera ko ibikorwa byabatungaga birimo ubuhinzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byahagaze. Iyi societe civile yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwita ku mutekano wo muri Ituri no ku baturage bari mu kaga muri bice, igashyira imbaraga mu kurwanya ADF nk'uko irwanya ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Aba bagira bati leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiye kwihutira gukemura ikibazo cy'umutekano muri Ituri nko muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo kibangamiye abaturage. Raporo zitandukanye zirimo izitegurwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi zigaragaza ko ADF iza kwisonga mu myitwarire yica abaturage benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigasaba ko hakorwa ibikorwa bishoboka kandi byihutirwa byo kurwanya izi nyeshyamba za ADF. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'izi nyeshyamba zikomeje kwica abaturage b'inzira karengane muri ibi bice. Dukomeje n'aya makuru, nyemerera nkubwire ko Tshisekedi kugeza ubu tuvugana ari mu ihurizo rikomeye cyane ryamunaniye kugivanamo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Tshisekedi kugeza ubu biravuga ko ngo ahanganye n'ikibazo cy'uburyo azabyutsa ibikorwa bya societe y'iki gihugu ikora ingendo zo mu kirere hakoreshejwe indege yitwa Congo Airlines. Nyuma y'ibibazo ni Congo Airways, inyuma y'ibibazo uruhuri ikomeje guhura nabyo no kuvuga iyi societe. Congo Airways ni societe yashinzwe mu mwaka wa 2015 itangirana indege enye, ariko kuri ubu ngo nta nimwe isigaye uretse izo ikodesha. Amakuru dukesha RFI aravuga ko ubu ibikorwa bya Air Congo byahagaze, ndetse indege zose ngo yari ifite nta nimwe ikora kubera ibibazo zagize byaturutse ku kutitabwaho neza. Uretse indege za Air Congo yari ifite nizo ikodesha ngo ntabwo ziri mu kazi, kuko ngo zimwe abapilote bazo ntibafite ubushobozi bwo kuzitwara mu gihe izindi zitarabona ibyuma bisimbura ibyari ibihari bishaje. Iya Kongo kandi yugarijwe ngo n'ibibazo by'amadeni, kwishyura imishahara ndetse n'ibirarane by'imisoro. Amakuru yizewe ashimangira ko mu mpera z'iki cyumweru Perezida Tshisekedi yavuze ko kuba iya Kongo idakora biteza igihombo gikomeye igihugu. Yasabye ko hashyirwaho gahunda yihamye ijyanye no kubyutsa ibikorwa by'iyi societe.
Perezida Tshisekedi yavuze ko guverinoma ikwiriye kwiga ihereye mu muzi iki kibazo ndetse igashyiraho uburyo bunoze bw'imicungire y'imari iyi sosiyete. Ibi bibaye nyuma y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2022 inama y'abaminisitiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yemeje ishingwa rya sosiyete nshya y'indege ya Air Congo igomba gusimbura Congo Airways. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yari yavuze ko iyo sosiyete izashingwa ku bufatanye na Ethiopian Airlines isanzwe ikora ingendo z'indege, ariko imigabane myinshi ikazaba ari ya guverinoma ya Kongo. Ni kibazo cyangwa n'ibibazo byatangiye ubwo amasezerano yarari hagati ya Kenya Airways na Congo Airways arangiriye ntavugururwe. Reka dukomeje n'aya makuru nkubwire ko tugiye kwerekeza ku icuraburindi ry'amasasu menshi yongeye kumvikana mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu, ariko unyemerere nongere nkwibutse ni wamaze kugera hano unkorere like, uraza kuba ugize neza niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe uraza kuba ugize neza cyane. Mwijoro iri joro ryabaye y'icuraburindi ku baturage ba Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibitero bikomeye bya drone byongeye kwibasira utu duce bigasiga abaturage mu bwoba bukabije. Amakuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko izi bombardement zakorewe mu duce cyangwa se zabereye mu duce twa Irundu, Bidegu na Kakenge ni ku musozi uzwi nka Sinayi. Inzu nyinshi z'abaturage zatwitswe zirakongoka, izindi zirangirika bikomeye nyuma yo guterwaho ibisasu biremereye. Ibi bitero bije byongera gukaza umwuka mubi wari usanzwe uri muri aka gace, aho imirwano ikaze imaze igihe hagati y'ingabo za leta FARDC zifatanyije na Wazalendo zirwana n'imitwe irimo twirwaneho ifitanye isano n'abarwanya umutwe wa M23. Abaturage baravuga ko abatangiye guhunga ari benshi, bakaba barimo guhunga ibyago bikomeye ndetse kandi bakaba barimo gusiga ibyabo byose bajya mu bindi bice batazi ubuzima bubategereje imbere uko bumeze. Bamwe muri bo abari kubaho nabi cyane badafite ibiribwa aho kuba cyangwa ubuvuzi. Si ubwa mbere aka gace kibasiwe n'ibitero nk'ibi mu byumweru bishize. Drone z'intambara zakomeje gukoreshwa cyane muri Minembwe zigamije kwibasira ibirindiro by'imitwe irwanya leta, ariko akenshi bigakurikira ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe. Hari impungenge zikomeye ko ibi bitero bishobora gutuma intambara irushaho gukara cyane ko n'ubusanzwe aka gace kari kamaze amezi kari mu mvururu n'imirwano idahagarara. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye kuzamba no guhindura isura ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Nshuti bakunzi bacu, reka munyemerere nongere mbashimire cyane, nshimire cyane mwe twabanye muri aya makuru kuva atangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo wayo. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, ntuze kugenda utankoreye like, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Niba kandi hari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uze kunkorera subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza. Mwese rero nkomeje kubifuriza kugira icyumweru cyiza, mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubana namwe. Nge nitwa Mukada, gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.